Musibah Aceh antu chat murung leuh nyan mesambung o Aceh Jaya. Di Aceh Pidi tempat almarhum orang yang perform Aceh merdeka. Musibah Aceh ada cat murung leuh nyan mesambung o Aceh Jaya. Di Aceh Pidi tempat almarhum orang yang perform Aceh merdeka. Orang yang petron Aceh merdeka. Jinawa kada merah meji embong ngan rumah gedung moto beraya. Wate jalan rojak sago gampung jala ke tolong yubi suara. Jala ke tolong yubi suara. Ahban ka menang senang lam gedang di urang gampung manoi mata. Pegangan janji rakyat tak tolong padahal punggong Bandung cerita. Wate jaman mandung meron-ron nebat turakan lon tamong TNA. Ahban kadame lambung ijakrong bedah netop lon mangan merdeka. Ahban leuh tatop dehangan payung kedeh melambung o Jawakarta. Kakenang kupiah menggambar burung ngan baje katun gambar Garuda. Abeh hendung cara pengut urang gampung bak minta embong bekaya raya. Pegahan rocarang mandung kamefum mangat gelindung bantu suara. Alahai bangsa darah almarhum beleyu tulung bala petaka. Bedah cok baje pinggang ijakrong bedah rakan lon tobat nasuha. Bele menjanji mameh ban imbon bele bangsa lon tak pepoh bangsa. Kasep yang syahid tanya getulung kasep geranggung geroi mata. Abeh dum harta nyawang lam tubuh kabeh dum duroh anu syuhada. Bak bela nanggro pesumpah tubuh wate karap roh kasia-sia. Hikayat musang bele jaratuh hikayat tubuh tukui musalla. Hikayat Aceh kabeh dunduruh karena kabeh roh hikayat Jawa.